Чурапчыгы bu günlerge iya күнігер anamın digada itinen elbaq oğlaq yeleri, ebeleri, bastın общественник үләhet yeleri yürüylәq bıhıga maygıga çestetiler. Joruk gün Ildarхан Igor Borisov iyete Praskovya Ilyinichna Borisova atынан biremiyeni elbaq oğlaq yelerge birgi törәвіттерін жекергенен atıttan tutardı. Республикабыт баһылыга Игор Афанасьевич Борисов күн күбәйетин Прасковья Ильична сырдык атын үйетитен төрәбит улуһугар бастың үлелеринен оголорун итиге жохон холобурга сылжар элбэх оголоох иелерге маннык биремияны туттарыта үтүө өгэске кобулуйда. Отчолорго тьорданча сааһыгар агыс оҕотунун огдаба халбыт ием санатын күүһүнен чугас жонун ыкса ылларын өйөбүллеринен жекергенин түмен бихигине атахпытыгар турорбутугар макталым муңура суох. Кини мәсүөнүгар саха жактарын сырдык уобараһын көрөбүн кинияха сүгүрөйөбүн диете. Эдергалы дуһай ите оны таханан мактал дөбүлләре этенде үле ханнас кәсәтиләре барта төмөлдән бүген яха шей дөбүле халыбыт күнем болар дигән мин бәбер белетнәбен. Быйыл Прасковья Ильична Борисова атынан биремияны чурапчыттан агыс оголох Айдария Яна Ивановна Сивцева, оны төлөйттен бес ол оголох Албахсиян тапталлах абете Анна Дмитриевна Смирникова туттулар. Ага ан бастатан туран бу ага оролана хафиштак тибит. Ага тылын исте убасты йөрен якта гачагана бу илек ондук солга туророкта оголарын жиһандыбын мен. Min altta olaqpın, altta oların bari ulatan ülehit boldular. Naha yördübüt bihigi yıldar kammut manna kelen Igor Afanasyevich iğneleri gardelabitiyer. Bir sürekten yördübüt, göttübüt. Iya күнігер анамы жарық еhe улус усуран самодеятельнahın кыттылақтарын әғарда концерінен түміктенне. Анна Захарова, Нюргун Филиппов, Саха телевидениете, Чурапчы.